paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na. Ay, amuyaw ko kumaray. Saan pa'y? Ay na. Ad-adaan na inlabak kinebadong kao. Imbag ka man, Maray. Iso matlagayam akil-kiligan ka akas kala sweet 16. Amuyo ka day no apay nga inlabak. Ibagam nga ruden ano apay. Rinigalwan nak ni badong ko iti sabaw nga da chocolate na. Naa, kasla agar-aram manan. Ay, iso matlagayam anakaragragsak ka. Wan maray, iso nga rod ako nak anain labak manan kende badong ka. Ay, sige Maray, ituloy mo dya istoryam. Ay, agawid akon. Na, karugrugik pa'y ang tag-istorya, agawid ka. Ay, jakla kaya't adeng ganda kita nga istoryam. Na, napanmutin maray. Naa. Kaslanangan iti nakapapait aparya ni Kumari Taabanang. Ala, bayamon Maray, taagawid ni Mari Banang. O sige, ituloy mo dis istoryaam, tanay. Uray siya kilkiligan. Ang gahil, napay nga itadi mo ito nagluto ni Antibanang. Wan nga rod. Nakakusilap pa yun. Kasta unay ti panang kusilap na kan kanggal. Ay, awan mo't amok abasol ko kan kuwana. Anya nga awan. Nanggag na latamay. Ay, sus. Medyo ara sa aspay. Imbag ni Kumarik atuyang, tarigregaluan ni Pari Badong iti sabong. Napay, di mo sinagutan ni Ante iti sabaw. Panggapwak ko ma. Ha! Awan timangmangan! Jack aglotaw! Sus, Sus, napay. si kantumot namin ang gahil. Tilay bagbagam. Kita ang man, at na nakaungay. Itulod na kami man kinina na matuyang kwarag. Nay, sa dino ti papananyaw, tataba daw. Hey, mapan kami ag-date ijay ilay. Oy, imbag man. I-date ko mamut ni na matuyang. Naglugan kayo nga ruday. Nay, nakatanaw mo nantim aba ng ijay tawad ah. Hey, payapayak man kitday. Kumaray! Oy, maditial daw ni Antibanang itana na tuyang. Wan nga raw, madmadlaw ko dayta. Apay aya, agap-apa da kaday ken ni Kapitan. Ay, Ala, aglugan kan tuyang. Tamapantan agday. Enteng, kitaem! Kitaem! Anya ti kita. Nagkuyog da marituyang kan Pari Badong ang aglugan iti tricycle ni Kwarog. Anya ko ma. Pinayapayan nakpay ni Kumarik atuyang. Pinayapayan mat ko ma. Nakaragragsak akanayon dayjay ako Marek. Dahil ta tinagdumaan niyaw ta kanayon ka ang nakakusilap. Huwin ta saan ka makadlaw? Na, anyat madlaw ko kuma. Ay, awan pa'y ko kwartak. Ay, ikang ka. Dahil talaga yung tipagkuskusilapam. 50! An-anwak ngay daytoy. Kwarta mo na ta. Na, Ay, awat mo. Di ka nagreklamaw. Agyaman ka, dahil ikang ka. nakitam ka day dagiti nakasweet nga gasawa, Maray. Asino da? Asino pa'y kuma? Dakabadong akan ni Marituyang. Nakitak mo't nagpaili da. Mapanda ka no ag-date. Ay, kasta ako mamot. Ha? Bakit kan lakaydan? Ag-date da pa'y laeng. Adda ayalin na kayan kan binakatan iti ayat, Maray. Imbag tamapanda ag-date. Kaano kayo anao di nag-date ka ni Kapitan? Ay, Jack malagipan. Nay, di nakansamat i-date ni Kapitan. Ha, dayta nga rod ti pakarurudak. Kaano na ka sinagutan iti sabsabang? Ay, awan! Amumot ayan ni Inteng dagita sagot-sagot. Unay mo't ni Kapitanan.
Di nalaam mo matibang lailaw. Tiam mo nalaeng kat agibaon nga agluto iti kanan na. Kan agpatimpla iti kape. Ayos! Mangantayo ng kail. Ay, kunak tuboy. Gimagat ni Antem nga agluto. Anday ta, yumay nanti si Daan ta. Anya nga tatin luto na. Mangan kayon. Ha! Day tati si daon yaw. Unang natin ta uray mula into pakmet. Dandaniak masinit iti digaw, ta nagprasak matain. Anya dahito asiday. Nalamlami islang haraw din. Puro pa'y green. Ha! Anusan nyo, ti agda? Ay, sus. Ang kail, makakaungat at talaga ni Antibanang. Apay nga ta. Kano inikak mo't iti 50 pesos. Ha? Ay, uray dahito ina po yung kail. Kilaban anak sait. Inna po'y pa'y ladikalman dahita. Ay, awanan ang kail. Kurang dyan inted mo akwartana. Apay nga mina 50 pesos lang ngay. Nalpas kayon anagde. Word maray, nagbuya kami iti Sinay, kenang restaurant kami pay. Di mo muta na ibagbaga kin ni Kumari Makwanang. Tama nga numapal. Kunay, awan di mangididit kin kwa na. Kat, istoryaan nyo lang tamot akanyak. Hey, mapan kamin tumanen ag date maray. Di mo ibagbaga kunak. Mabalinti sumuraut. Ibagla nga da chaperon yaw. Ay, iba daw. Kaya't mo asumurot ni Marikwanang. Apay asumurot-surot. Agbirok mo't iti mangidit kin kwa na. Ay, maray, pasensya ka na. Ay, uwan, maawatak, maray. Kano ak nga tamat ang makabirok iti mangidate kanya? Ang kail, agbuy-buya mo't iti TV ni Antibanang. Diyak kaya't adisturbon. Ta mga no makapungtot. Ingkakit di ayaban. Aha. Dungay ko sila panhak. Saan? Apay kumako silapan na ka. Padasa ka? Ingka nang kail. Tapno maayo mo't ni Antay. Ay, wanta ni. Kaya't puti agapay. Barang itimpla anak iti kape. Ay, banan. Huh. Ay, kaduan ka man nga agbuya iti tibay. Ha? Agtugawak dito'y abay mo. Hay! Naglawat ipagtugawan ditoy. Apay pala nga umabay ka. Uwan mo't daganas nga agbuya iti tibay. Anyat mo'y buya aya. Gubat dayta. Apay agubat? Saan ka di ang mahilig ka nga agbuya iti love story? Saan? Ah. Gubat itantihilig ko abuyaan. Pinaltugan ko naman. Ginubatan no ginubatan ah. Ay, isugayam anaungat ka. Takay kayat mo abuy-buyaan data. Ay, sukatam iti drama. Ay padasam asukatan inteng. Sika ti gubatan. Naa! Ha? Di naksamo dungdungwinin ni Antem. Apay mo't anak ko namday ang kail. Di mo madlaw. Saanin anay mas tilot-luto na si daan. Uy nga raw, sapay itupak na pay. Sa nabalita, intimpla anak iti kapik. Pakakitaan, adungdungon na kalatan ni Antay. Atatan, umayan ni Antem. Oh, daytan, yignan ti kapi manggail. Ay, agyaman akdungo iti kapi atin implam. Ah, pagkapikan. Ha? Na. Ay, sus. Ay, makapagkapi ak matlangan. Ha? Ang kail, kita am day ta kapi mau. Na. Saan mo't nga agas asaw? Ay, school summit na tayo. Ay, ramanak man. Na. Anya tiraman na ang kail. Naapgab. Ha? Apay anapgad ti kapi? Naglami es. Ay, kunakon kahit. Madlaw ka, tasaan nga agas asaw. Saan na kun alab ni Antem? Si kamam mo titimplaan day tinakalamlamis akapay, kanaapgad pay. Agsangit aksan. Ay, saan ang kail? Kababain. Malalaki ka, agsangit ka kitnain. Di na lab ni Antem. Imbagpay da tata ba dong kananatuyang, tadungdungun da titunggal may sa. Aya. Katnuin tulod ko iday di ilay, napandanag dayt. Imbagman. Damag ko akanayon pa asagutan ni tata ba dong ninanatuyang iti sabaw. Mamati ka.
Dayjay, akin nakuripot ni Badaw. Ang mga nusabong ti karabasa adedengdengen, ti kabailan na nga isagot ka ni Marituyang. Ay, sanang Kyle. Red roses ka now. Red roses nga. Jak mamatay. Ay na, pudnaw kapitan. Nagswait na kabadong ken Marituyang. Dayjay apa nagrup-rupan ni Pare Badong. Di pa'y pulos umisam. Wen kapitan, ngem nagsweet da ken ni Marituyang. Isoan ni Marituyang, nagsweet met ken ni kabadong. Kasta ay. Awan kapitan, oray damagem ken ni kabadong. Nanibanang ka kanayon ang nakakusilap. Amok kapitan. Dinto pa'y umisam apulos. Iso basol mo dayta. Basol ko? Nukum kaslaka ken ni kabadong nga ammo na timang lailo ay ket sweet met kan ni Maribana. Kuraog! Kuraog! How? Apay, tatabadaw. Inayadan mo dati ang manihaw. Ay, unak man no agap apura ka makadanon iti ilay. Tapno maitid mo adagos dita sabong asagot mo kininana tuyang. Agap apura kag paisaw ang matinag dagitoy pitals dagitoy sabaw no nataltag dagitoy tricycle mau. Ayunan niya. Nga pa nga iti serving ay tat ko kanina na matuyan no naibos mo tayo dagitoy pitals na. Ay, why? Maawatak tatabadaw. Sige nga raw, tay nayadag ti agmanihaw. Di ka agreklamaon. Aray! Tagapuab! Ay, kita ili paray. Napanak man gimatang iti sabong asagot ko kinituyang kap. Ha? Ay, puno gayam asagsagutam ni Marituyang iti sabong. Ay, at apay pasuro na sukulati aparay. Oh! Ay, kunak no sismis laeng. Anya chismis ngay bagbagan paray. Ah. Minakaon. Naskan, amaitad ko na ito kinituyang kaw. Ay, una. Ang anya nga tamat ti isagot ko ni Banang. Tapno di nakos ko silapan. Ay, agyaman nakbadang. Lab kagayam tuyang. Ang sigay tamapanak aglutawn. Anya ti kayat mo asidaan. Mamumlat tamitin, aja paborita. Ah, amok mait. Angam na ibusan dagiti manok ta. Angam saan abalay. Tasyak ti mang tiliw iti manok para ken ka. Ipamuspusam? Ay katun mapanak agtiliw iti manok iti kaaruba para ken ka. Kabailam nga ta atiliwain. Kamat-kamatak atok maan Ay na, nagmayatin no kastoy ti misis. Ala, agtugaw ka laang dita. Tasyak ti makaamaw iti pangaldawan ta badaw. Ay na, nagasikasan. Uray may sa tituyang no kastoy kaswait. Ay na, nagmayatay. Diyak kaya ti makipangan dito'y balayiwang Kyle. Apay mo? Kilaban to manen ti inapaw. Ah. Nalamiis to manen ti digo ti sidain. Ay, huwin nga rod. Jak to pa'y kaya tagkapin. Noon niya ngay nga tatarami da kanyantay. Tapno saanin ako silap. Alangan atuladak ni Pare Badaw. Ibaganan ton atulad-tulad Ay, sana ang Kyle. Nas ka na sa bali ka, mate. Di ko nada nga original ka. Isumit. Kasto ti aramidan. Pada sa makigtutan niyan tayo. Ha? Kiktutan? Ay, loko. Dan akaguran na ka. Ang mga no, pang-uran na iti balunod. Ay, aglutluto ka ba, nag? Kit kita nga aglutluto ak. Na! Damagem pa'y laag. Ay, sus. Na. Di ka gitutupak, Ay, mapirdi na giti gamit. At napay gayam itid kukan ka. Kwarta? Kita, nakiktot ka nakakita. Bilangam, Nek. Ay, sagsasangaribo May 1, 2, 3, 4, 5 sagsasangaribo. Ay, nainteng. Ingka agtugaw ijay lamisaan. Ha? Ta isaganak ana imbag dayto si daan.
Ay, di gumanin ana lamiis ti sa ganam. Ay saan, Inteng? Ah. Jay paboritok ti isaganam. Agigup ka ita itinapudot adigo. Inteng, nabsog kamutlaeng, kurang mo pa'y, ibagam lata Ay, nabsuga ka. Angkay, nakaragragsak man yan tita. Inlabayan na kapay. Ay, nadlaw humagday ta. Nadlaw mo magayam. Intimplahan na kapay iti kapay. Kinigtot ko gayam ni Antim. Ha? Inikak iti 5,000. Isumat lagayam. At tuyan ti kapem, Wow. Inteng. Bayat ah. Sana all. Kapudpudutan na. Yaman nakadungaw. Kwarog, Ah? mabalin ka deng agpaituludak inton madamdama, tama pa anak man agpapukes. Ay, kaduaan ka. Oy, unay na nagswait. Agday kayo, may. Da kayo mo lang ang tagin inistorya, iraman dakmat Baka mga minmaray. Awan mati mangidate ken ka. is istoryaan mi nga men ti love life mi kan ni Marituyang, Marikuanang. Agaseman, tainikan kanu ni Kapitan iti kwartana nga iso ti pinagpapintas na. Nag-date kami pa Mare. Oh, makitam dayta. Ita, agpadpadatan nga in love maribanang. Ay! Naragsak kayo. Di pa nang iparik na iti ayat ket mang patibker iti relasyon kabaranggayan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.